Fatar fatu se fa poponga le nei o tala mai Australia ale Radio Samoa. Fa mele palamia Australia Anthony Albanese e mana o ngalu lue fatasi masaina ai ole ale tu mamai nai tu langa o lo tuni mata ia Australia. Sa no Albanese le 7 News o la feloa e mele ta o saina Xi Jinping pe a mo le avanoa ale ale tau fiai tu langa mau maututu o Australia. O le whaatalanoanga le al palamia ma le ala tafitu Australia ta waina no ta inga e ngā lue whaataspea ma Peking i vaenga e mawhai e au noa ma le a fia o le atunu. E ono whailoa i la pe fono fo i ta i lua i le fono tanga le G20 o lo fofua mo Novema i Bali. Ma wha mai Albanese a whai e tau nuu sea whailoa inga o le a ia wha ai loa manino i le ta i o saina o ona values po vaenga e talitonu ia iai e o ngatasi matulanga e talitonu fo iai au se talia. O le ale tolu nei fo o e angiangia i lalau papatele i Sydney po Sydney Harbour Bridge o whaelua i ripoti le so me le 7 News o le masina taluaina whaelua i o le toe whai o seisi pou lona tolu i le lalau papa mo seisi fua o le amana o miai le 2.5 miliona. Pei tai la o li poti le tamai wa ta uai o le fua apoliki o le asui tūlanga i le fua le stete o ni sawelese i lungo le ala papa ina wato e wha le au ngai na le wha tatau sa iei mua mo seisi fua lona tolu. Le amatanga o le vaiaso wa wha ilua ai le Premier Dominic Perrottet le suinga lea ma wata ua tala whea ngai. O le 2.5 miliona la sa fuafua e wha alu i seisi po o le fua o le a wha ngai na inisi fuafuanga. Na mai tawina le angiangi o le fua apoliki le alalau papa le vaiaso taluai, le sa whailonga i nai le Naidoc Week. O ali patia fo i mai me le pone le whai o le whai unga taluai nei le whai ngā māloa Victoria e wha lea lea i fo i le fua apoliki le tu i se sifo o le alalau papa i me le pone le Westgate Bridge. O lo sai lea pene i leo se tangata wheta ua ina na ia whanaina se isi ali i ua mariu le tu i saute se sa e o me le pone. O wala awane leo i le whalawlawe lea na liputia nei se whale Gorican Road i Noble Park i le taeawa na leila wa ta ua fo ina mariwa i lawa le tangata lea i lea no fuanga na tupua i le whalawlawe. Fōli na nganga i ane i a le ua mariu le whale ma vevesi ai ma se tasi sa i tutonu o lea whale ma ina ua whana ina i a lea tangata pe ona ta ua i ripotia leo. So la ese tangata lea na whanaina ia lea li ua mariu, ma na vaia o ia wanga i atu se paka e whaingoa o Ross Reserve. Pa mai leo i li poti lea e fōringa o le whalawlawe lea i eiso na sootanga i ni kengi, mai le taumate ma sani la ua afia i le nei whalawlawe. Ua poloka nei lai leo le awala le Corrigan, sa idia le na whanaina le ua mariu. Mai Brisbane, o lo whaanga soro nei se suenga i se tino mariwa se tangata o se ali ina maua le no whaanga le train i Brisbane. Whai mai le lipoti da tamai e to tolu tangata ua poeina e leo o lo tau fia le lato wa ainga taluai o na maua le tino mariwa le ai Fortitude Valley Train Station. Poringa mai e talitonuina o se vevesi na tuai na tula i mai le vao ni kulupu se lua i le train station nea po le tau le whai le vaveau na mafua mai ele nei whalawelawe. I le o a fia i whai ngā malanga masani e le atunuu i a trains ia i le whalawelawe o tula i mai i a ua poloka i leo le awala e uru whale ai le train station au wha ngā solo a la tau suenga. Ma le tala muli e oi ua malolo le tau mawhai o le li Australia Nick Kyrgios i le lawhita winga ma Novak Djokovic mo le sempini le taamusanga tele Wimbledon pei tai e manatu nisi o le au mai moa o tala sua ma tala noa ngā li ta alo i le mai o le talonga o se tasi deo i tū tā ua o le whaai unga o le taamusanga. Toa tele no lātou whaatatadia le whitawinga leo no wasira fia le lei, le tu ai ngata ta alo i eile li Australia o Kyrgios, a mai se winga whaadia i rungo le malai, a mai se fo i le talitaliane le ri tau ta ua le lalolangi le talonga Novak Djokovic, pei tai wa whainoi ripoti, e le i maa fau wina le toa tele le tūlanga na iei whaamtalanga i la ua ia, wa mai ta wina ai le maua lunga o le whaaloalo leisi, e ui i fe upua inga maasani i teimi o talonga. Pai mai Djokovic o Kyrgios o se tasi o tangata au pito le lei o le taalonga i le lalolangi atoa. Whaelo fo i Kyrgios lana wha maalo i a Djokovic, ma ia wha adia ai e ui e le lei le lava i le tele o taimi, ai o le taimi na matua mana o mia i e Djokovic le lango sa ia tula i ai mo ia. Tala ia le Radio Samoa mai Australia mo le nei fo i au auli, na mau fo i se si wha poponga i le aso atai au wha soifua ia.